mbaye ikaze muri studio zacu murabizi nkuko bisanzwe n'abanyamasozi mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana kandi murabizi ikintu kiba kituraje inshinga nk'abakunzi bacu no kubahereza updates zigiye zitandukanye muri aka kanya rero ngiye kubahereza update nkuko musanzwe mubizi kandi nkuko twabyemeje ko tuzatubagezaho updates zigiye zitandukanye yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda hanze y'u Rwanda ndetse nk'abagezaho amwe mu makuru arimo aragenda aba trend ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye muri aka kanya rero tugiye kwa twahe ku mugoroba wa tariki 4 Gicurasi 2022 Gatera Norbert ari kumwe n'inshuti ye bahuye na Bamporiki ari kumwe na Dr Mabwa n'amaguru. Icyo gihe ngo Bamporiki yasabye Gatera kujya kuzana ya mafaranga ayahageje Bamporiki atanga itegeko ry'uko bayashyira kuri reception nk'uko ubushinjacyaha bwabisobanuye. Ubwo umwanzuro w'urukiko watangazwaga kuri wa gatanu isomwa ry'urubanza ryari ryitabiriwe n'imbaga y'abanyamakuru n'abandi bantu bo mu muryango n'inshuti za Bamporiki. Umucamanza yahereye ku cyaha cyo gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite ndetse kandi yavuze ko ku ruhande rumwe urukiko rusanga Bamporiki yarakoraga muri ministeri idafite aho ihuriye n'inzego zishinzwe imyubakire cyangwa inganda bityo adakwiye guhuzwa no kuba yarakoresheje ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Icyo yakoze ngo ni uguhemukira inshuti ye ayisezeranya kuyivuganira. Naho ku cyaha cyo kwakira indonke umucamanza yavuze ko urukiko rusanga nta mafaranga Bamporiki yigeze afata mu ntoki ze cyane ko bakimara kuyazana yatanze itegeko ryaho agomba gushyirwa muri Grand Legacy Hotel. Ibyo byatumye icyaha cyo kwakira indonke gihinduka ahubwo kiba ko yakoresheje umwanya w'umurimo afite agatwara iby'abandi. Icyaha cyo gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko cyagumyeho kuko nubwo yizezaga inshuti ye kuyifasha yabikoraga nk'umuntu wari umuyobozi mukuru mu mirimo ya leta. Icyakora umushinjacyaha yavuze ko urukiko nyuma yo gusuzuma imyiregurire ya Bamporiki rwasanze igize impamvu nyoroshyacyaha bityo mu kumuhana bikwiye gushingirwaho. Urukiko rwavuze ko rusanga igihano gikwiriye guhanishwa Bamporiki ari igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60 ku bijyanye n'isubika gihano yari yasabiwe n'umwunganizi mu mategeko. Urukiko rwavuze ko rusanga kugisubika nta somo byaba bitanze kuko ibi byaha yabikoze ari umuyobozi ukwiye kubera abandi urugero. Bamporiki aburanyira urubanza adafunze bisobanuye ko mu gihe atajurira iki cyemezo agomba gutabwa muri yombi. Ingingo y'186 y'itegeko nimero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'ishinjabyaha iteganya ko iyo uregwa aburana adafunze agakatirwa igihano cy'igifungo akomeza kuburana adafunze iyo yajuririye icyo cyemezo. Ingingo y'181 iteganya ko kujurira bikorwa mu gihe kitarenga iminsi 30 uhereye ku itariki urubanza rwakiriweho ku muburanyi wari uhari cyangwa ahagarariwe. Icyo gihe gikurikizwa kandi ku muburanyi wamenyeshejwe mu buryo bwemewe n'amategeko umunsi urubanza ruzacibwaho naze cyangwa ngo yoherereze umuhagararira. Muri icyo gihe kandi kujura bikorwa mu gihe cy'iminsi 30 uhereye ku itariki urubanza rwamenyesherejwe umuburanyi utari uhari igihe rwasomwaga. Tuvuye kuri iyi nkuru yanditswe ku itariki 30 z'ukwa 2022 reka tuhite tujya ku nkuru nanone dukesha ikinyamakuru igihe.com akaba ari inkuru banditse kuri uyu wa 23 z'ukwa mbere umwaka 2023. Inkuru nayo tugiye gusanga ku kinyamakuru bita igihe.com akaba ari inkuru yanditswe ku wa 23 z'ukwa mbere umwaka 2023 ahagana isaa 11:19 z'umugoroba. Akaba ari inkuru yari ifite umutwe igira uti Bamporiki yakatiwe gufungwa imyaka 5. Urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byahawe Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco rutegeka ko afunga imyaka 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30. Kuri wa mbere tariki ya 23 Mutarama 2023 nibwo umwanzuro ku bujire bwa Bamporiki n'ubushinjacyaha watangajwe. Bamporiki yarehamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uru rukiko rwamukatiye gufungwa
urukiko rwamukatiye gufungwa imyaka 4 no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 ariko ahita ajurira iki gihano. Ubwo aheruka mu rukiko Bamporiki n'abunganizi be babwiye urukiko ko hari impamvu eshatu zatumye bajurira bitsa ku kugabanyirizwa ibihano no kubisubika. Bavuze ko kandi impamvu ya mbere ari uko uru rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Bamporiki icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite kandi amafaranga yahawe ari ishimwe risanzwe. Bamporiki kandi yajuriye asaba kugabanyirizwa ibihano kuko bikurikije amategeko. Ubushinjacyaha nabwo bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bushingiye ku kuba urukiko rutarahuje amategeko no kuba yarakiriye indonke kuba hari ibikorwa bimwe mu bigize icyaha cyo kwaka no kwakira indonke bitasuzumwe ndetse no kuba haratanzwe ibihano bito. Nyuma yo gusuzuma impamvu zatanzwe impande zombi zijuririra icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, umucamanza yagaragaje ko kuba Bamporiki avuga ko yahamagaye inzego z'ubutabera agamije gufasha inshuti ye nta gaciro byahabwa kubera ko nubwo bishoboka ko umuntu wese yabaza inzego z'ubutabera. Yasobanuye ko atari buri muturage wese wabyubahuka, bityo iyo ataba ari umunyamabanga wa leta ntiyari gutinyuka guhamagara izo nzego nkuru z'ubutabera. Kuba avuga ko miliyoni 10 yahawe ari agashimwe ubundi akavuga ko ari ubufasha Gatera yamuhaye ngo avuze umugore we nabyo nta gaciro byahabwa kubera ko hari n'inyandiko yanditse ubwe yiyemera ko yakiriye ayo mafaranga y'iyezandonke. Urukiko rwavuze ko kuba Bamporiki kandi avuga ko yari inshuti ya Gatera byari ubucuti bubi kuko ubw'ukuri buganisha ku rukundo kurusha kurujyanisha n'ingano y'inyungu umuntu ashaka kubukuramo. Umucamanza yavuze ko impamvu zose zatanzwe na Bamporiki Edouard ahakana icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite nta shingiro zifite, bityo akaba agomba kugihanirwa. Kubirebana no kuba atarasubikiwe ibihano, urukiko rusanga bifite ishingiro ngo kuko gusubika igihano nta rugero rwiza yabatanze kubera ko ibihano bitareba gusa umuntu wagihawe ahubwo biba bigamije no kwigisha abantu bakiri inyangamugayo kugira ngo bamenye agaciro leta iha abantu n'indangagaciro. Ku bujurire bw'ubushinjacyaha ku cyaha cyo gusaba no kwakira indonke, urukiko rusanga hagendewe ku nyandiko mvugo Bamporiki yandikiye bigaragaza ko ibikorwa byo kwaka miliyoni 5 ngo afashe Gatera Norbert mu bikorwa bye by'ubucuruzi muri Romantic Garden kuba byaragizwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, habayeho ikosa mu guhuza ibikorwa bigize icyaha mu rukiko rwaciye urubanza ku rwego rwa mbere. Rugaragaza ko ahubwo ibyo bikorwa bigize icyaha ashinjwa giteganywa n'itegeko rya 15 ryerekeye kurwanya ruswa cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rusanga koko nubwo yashatse kubihakana ubundi agashaka kubihindurira inyito ariko yagerageje kwemera kandi akabisabira imbabazi, bityo kuyifata nk'impamvu nyoroshyacyaha nta kosa ryabayeho. Urukiko rusanga kuba Gatera miliyoni 10 na miliyoni 5 yo gutuma afungura ibikorwa by'ubucuruzi bwe bituma hamwe n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rukuru rwahise rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 ahwanye n'inshuro 3 z'indonke yasabye. Murakoze cyane, iyi niyo nkuru twari twabateganyirije. Gusa mbere ya byose reka mbabwire ko ugomba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5 n'ibyiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije n'uko bukeye. Ni update nyinshi, murabizi ko turi hano kugira ngo tubahereze ibyiza gusa. Wowe kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5. Ciao ciao.